Krong pli along ahem puve ka tum long le nam ka chilong dun dedet pena jok Karbi Nationalist Youth Council amay pupot moteron la pen arisang ho dum ka chisong piduna jok ke NYC amay pupot moteron apan difu police atum ben kang nang pon. Tarabasa sokum tok biarong dhoni rong pi trend penchon pit. Tarabasa sokum tok biarong dhoni rong pi trend penchon pit. Puloni constituency aro sokum tok biarong amekar Johnson rong pi la pen sang pi ka jok bepia so podhoni rong pi alang likerela ka chong dad damahut koson tonglo ne temon lang no pholok pen ajok trend penchon pit amat ajir po tumta trend kidam kichat pi ka jok men khang dun thek thedat lo puta nili tuma pherang ke pen over telephone pen than pachini pon lasinon amat ke thangnat klardak pen berta ke chon phira bang aphan thek pon long lelang Pholoni penang kilo Abirta Drubobe News Tech Report Pay News. Karbi Nationalist Youth Council KNYC may phupot moteron aphan police materai komsai khiatum ingnang ponchek. Krong pli along ahem phuve ka tum long le nam ka chilong dun dedet pena jok Karbi Nationalist Youth Council amay phupot moteron la pen arisang ho dum ka chisong piduna jok KNYC amay phupot moteron aphan difu police atum ben kang nang pon. Laben District Judicial Court along sitame pondo laben puthot hemkang sam benglo. Halapu krong pli mate 4 lane along le hem phuve ka tumpen ke hang ke me pot moteron aphan prabjin pen lapen thangnat ke pasung se pin pen ke pajok pon serak ji aphan si chuning ri pedopon. Athe pot moteron alang li ke khaya phan kai ke da ke messenger phan lapen democratic right aputhaksi alang li che songdun. Lapen pot moteron ki puwa teng ke non pen jong si che song se pulote mua phi ke elang tam angrop nang long lok poputa nang pachini dun. Anparta kidam tang Agriculture Department pen vorengang hoy aphan interview mate satlang ke enponta ki choklim kali pusi jong dunlo. Bonta lahai ka chisong ke KAAC la pen department aphan kapasik sak pu akoy PC case number 93/2023 US 143188353 294A 153A 506 IPC akes ateng Difu Police Station pen atumi niphai pho chitia chiklo ajopor phaiser cap KNYC amay phupot moteron aphan karju pater to G aphan si hemkang sam mate lock up ponlo. Puthot chiti ni phai trok abang ke hemkang sam pon pe aprang ok prang nasad lang Difu Medical College and Hospital along an ponlo. Pinpur dame karbiang long arlo krong pli mate foreign atawar piwanglo pupen ke KAAC EM Land and Revenue in Charge Amar Singh Terso lapen Land and Revenue Secretary Tensing Rong pi atum kidukelang arada tangka tilup kachirai pi Kichopang limpi etke lam kimikalilo. Laso kachopang lima putha ke NYC asong may phupot moteron lapen arisang ho tum pinangan kachisong sitame deng ponlo. Hala compensation ki palong jiaphan. Bonta thang ke mesanang thek kelong le dera jok kidam tang pai pai achiklo. Ni phai thong kep arni KAAC adon rialong KAAC EM Land and Revenue in Charge Amar Singh Tiso lapen Land and Revenue Secretary Tensing Rong pi atum may phi may ke ponlo. Hel madar kar dianglong corruption ajoine se gachi joine ni phanang le konchek lo la se la democracy madar lo se kar dinglong rat se tami arona te na ke chesono athe pini ni pani lo dete duर्नीति বিরোধী মাত মাত্রা কানে মুক এরেস্ট করা হয়েছে কার্বিং অটোনমাস কাউন্সিল ফেলার পর সেই কারণে এইটো হল আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিকৰ হত্যা কি হল ৰণ Asi kadang kau biasa tapi non ni lipan nasi nak apa tu cakap dia lagi karping lo rat kan menurut kita song nong lipan tu asi kadang kau biasa tapi asi cini orang nanti ikut. Hel madar karping lo. Kalau orang ini kacau sama je ni lipan nang deng cek lo lagi madar demokrasi lo. Apna ki kerana arrest kora hoy corruption or kotha arrest kora kane muk arrest kora hoyse. এখন হল মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি अभी जी जगह अभी भविष्य में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्कूल पेमेंट के भाई नको बाते लदा kana ko nako alam te pangkala pui kan lo atumi nili tu ye eta mu mane ki pipen alama pan ke kache ko ko si doi ko lo jo nili tu ma along nang kacerap dun juntu yayal nang ke pipi ma te pl along nang kacerap dun na moterona pan tipu saiki atum
Dulang so thana long atumi ani kang sampen thangi cek lo la pen ke nona bang ke medical test buri ke pen alang ni phanon dak kodan man lo lasi niltung kadoka we kolena long secretary long juntu beneficiary atum long le dun rebe ka tuma bank ke Pini arnian bank ke ini ngiti the bank ke we khoni lo jo alama bank ke ahoke lo je পয়সা banke kadoka we atum da kelong nang ya poisa pipe ko banke ahoke lo alangi apan irrigation ki pi ya tene ke logo na lage hete sanna lo ko ki ko banke kadilang ni ko banke ahoke beneficiary atum lo ni ini ali anta 1612 ho jano tangka nang pi gelang so lama banke ni ko banke cepat lang patay lo si Pini banke ni litum daan nang ke humbi tu ni ke banke la lo de ni litum kaju long pen alam te cekok mas kau di apu alam te abang ke non abang ke katini ko jo nasi nilitum ke kato ko council rachari atum lapen ke geding atum pangta kachuning ri bang ke lalo nalitum prabjin pen la podmoteron apan hem kang sam pen ke pajok pen hem pache legia pansi nilitum na chuning ri lo lapen ke nilitum juntu kelong nangi compensation puthak tame nang litum prabjin pen nang chingwai bi gra litum aphan mena atangka di klabje pansi nang litum bong ang no nine দিব হ্যাঁ কিয় ইয়াত আপোনালোকে আহিছে দীপফুলে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি পদ্মতেৰক যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে নে নাই সেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ আজি গম পালোঁ যে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আজি মেডিকেল চেকআপ কৰি এটা কোৰ্টত লৈ অনা হৈছে গতিকে সেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে আমি এই কলনীৰ পৰা আমি গোটেই ৰাইজে ইয়ালৈকে আহিছোঁ যে যোৱাবাৰো আমি যোৱাকালিও আমি এটা প্ৰেছ মিডিয়াত আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ ফ'ৰলেনৰ যিসকল মাটি মালিকে টকা পাবলগীয়া আছে সেই টকা কিছুমানে পাইছে কিছুমান নাই পোৱা এই বিষয়টোত পদ্মতেৰণ ডাঙৰীয়াই আমাৰ লগত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইটো কাৰণে আমি তেখেতক গোটেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে আজি ওচৰলৈকে আহিছোঁ আৰু এতিয়া গম পালোঁ তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে সেই এৰেষ্ট কৰাটো অলপ চিন্তনীয় বিষয় কি ধৰণৰ এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে উঠি পৰি লাগিছে গোটেই ৰাইজৰ হকেৰে কাম কৰা থকা ব্যক্তিজনক সততে এৰেষ্ট কৰাটো আমি অলপ ভাবিবলগীয়া কথা উচিত আপোনালোকে যোৱাকালি প্ৰেছ মিটত কৈছিলে যে মানে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ অমৰটিছৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে FIR দিম বুলি কৈছিলে কি FIR দিলে নেকি না দিব আমি সেইটো কথা কোৱা নাই সেইটো আমি চিন্তা কৰা নাই এতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ আমি আমাৰ কমিটি আছে কমিটিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব